uJesu Kristu inkosi tata, ndiyabulisa kutata nakumama nakubo bonke abangcwele basekhaya leZwi nabasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ndibulela kakhulu tata ngesapoti ondinike sona xa bendigulelwa ngumntwana kubhalo. Ndimbonga kakhulu uThixo owandidibanisa nawe. Eneneni kwakunzima kakhulu. Umntana waphuma esibhedlela seyadmithiwe ngummangaliso, waphuma Saturday eziyobhala Monday. Nesikolo sakhe futhi sabe sikude kakhulu, kodwa uba wenza konke kwenzeka. Uthi sisesikolweni wa-athekeka ngendlela engummangaliso, yamhlasela imimoya ngoba wayevele ebuyiswe yiyo ukuze aye esibhedlela for ngo-October, phaya ekuqaleni ko-October. Ndiyambulela kakhulu ke uba ngoba kuyabonakala uba utshaba lwalushuru uba akazubhala aqede, kanti ke uThixo yena uzawumenza abhale agqibe njengabanye abantwana. Ndiyambulela kakhulu. Wayegula nasesikolweni ahlahlambe, ndimve ndifowunelwe ngootitsha bakhe ndive uba kurongo, ndithandaze kweli cala ndiqonda uba uThixo nje uzomnceda ngegama lenkosi Yesu. Ndibize uYesu Kristu inkosi, ndifunde izwi, ndithethe izwi, ndisazi uba uThixo uyalenza izwi lakhe xa lithethileyo. Wathi segula uthi bamqaba bamfaka izinto zezangoma ngoba khona nabanye abagulayo. Kukhona idemoni kwesaa sikolo bonke babajika babazizangoma. Bamqaba into zezangoma. Hayi ke kwaba wesi ke ngoku wathi baqatywe ezo zinto. Wayekhala esithi unukelwa yimbuzi, ufuna ubuya azothwasa. Heyi, ndiyambulela ubawo tata, ndiyabulela kakhulu ngemithandazo yakho because azange ziphumele zonke ezo zinto zimdaka zobumnyama. Waphumelela ilizwi likaThixo lona lodwa. Ndiyabonga kakhulu ke tata isapoti. Ndithema ke ndidlulise nje ubufakazi bokuthi ubawo uye wasinceda ngexesha lobunzima wema nathi. Awasilahla nawe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Hayi siyabonga babamtsibanda. Siyabonga inkosi ehambe nathi labe siyakhona. Hayi baba, hayi nezidule beyimile impela, hayi siyibonile zishayeka ngoba sekunesikhathi eside siya kulokhu kukhulunywa into eyodwa, siye kukhulunywa into eyodwa, impendulo zingaphumi ezicacile. Namhlanje nje inkosi ivele yalwa kwayiyona elwayo, basabathe nabaphathi abakhulu labo kuyibona bebezama ukukhava iphutha lalabo bantu labo esiqondene nabo. Kwavele kwahlala konke obala ukuthi kwabona banjengabantu abayimpumputhe. Siyambonga uNkulunkulu, sifisa ukuthi aqhubeke njalo asenzele umsebenzi kuze kufike ekugcineni. Kodwa baba, angifuni ukukhuluma iphutha, ngiyibonile inkosi ehamba phambili and umkhuleko lo baba owenzile nayo yonke imkhuleko yakho besiyidlala emotweni sisaya khona even before singene khona eminyango. So nje kwenzeke, ake ngithi nje baba, kwenzeke into engajwayele ukwenzeka mangabe siye khona ngoba sijwayele uba nezinamba ezinkulu, kodwa namhlanje bavele baphenduka bona banjengenkathe encane. Kwayibona manje abangazi ukuthi kufanele benze njani. So nje siyambonga uNkulunkulu baba, kusazoqhutshekwa ke sikhuleke simkhonza uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi baba. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ubaba uNtsibande nomama Ntsibande, ngiyabingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi nami ngilethe ubufakazi baba. Nginomzukulu wami una 3 years manje. Ebekhathaza njalo ngokuphathwa umkhuhlane. Kancane kancane uyashisa, kancane kancane yabona nje ukuthi akakho right. Ngaze ngacabanga ukuthi hayi angimbeke umkhuleko la endlebeni yakhe, ngivulele umkhuleko owasinikeza wona baba.
ngimbeke nje bangabelele njalo ngiloko ngimbeka ngimkhulekela futhi ngaze ngamfundisa ukuthi akathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Abeyaye asho-ke hayi ngiqaphele into-ke manje ukuthi hayibo umzukulu kuhle nasegazini futhi nje sekudala nje kwakugcina nje leso simo besimphatha sokuthi ashise angathandi nokudla. Muhle nje kahle nje manje nasegazini kuhle. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba uNtsibande ngiyabonga kakhulu ngawe baba uNtsibande nangomama osifundisayo. Iy'mfundiso zala ekhaya leZwi ziyasiza ekuphileni kwethu. Ngiphinde ngibonge nobufakazi ekumane kulethwa la ekhaya leZwi. Uvele ulalele hayibo uthi uyabubona ubunye ubufakazi mhlambe yilento nawe ikuxakile ube sothola isisombululo ukuthi hayi umuntu wakhuleka noma mhlambe wangena emkhosini noma mhlambe walalela umkhuleko ube sowuyenza. uNkulunkulu avele angenelele asize. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu ngawe baba uNtsibande nomama futhi Nkosi yami uNkulunkulu anigcine anandisele nezimpilo ney'nsuku zenu zokuphila. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu. Izolo bekunetha ngapha ngise-Underberg edrobheni. Uma ngihlehla ngihlehlela emotweni yomlungu ishayiseke bese-ke ngiphumeke nje ukuthi uba ngothatha ama-particulars ethu. Hayi umlungu angibheke yazi ngithi kuyasiza phaka eceleni. Umlungu uthi uyapaka umlungu avana azihambele nje abuke mina azihambele ngemoto yakhe angafuni lutho lwami. Ngiphamisa amandla kaNkulunkulu ngoba kade ngikhulekela abantwana. Ngikhuleka ukuthi nje njengoba kunenkonzo zabasha uNkulunkulu abavikele ezingozini. Sengibona mina uNkulunkulu engenzela umusa ukuba ngangikhokhisa umlungu. Ngiyamaphakamisa uNkulunkulu. Nasebusuku kube uma ngikhuleka ngizavuka ngiye ngaphuza ukuvuka nje ngabo 1 kanti ngiyakukhuleka ngo-12. Uma ngikhuleka ngizwe iziqe zomuntu iziqe zomuntu ziqale ngabo 10 ngiye ngakhuleka nje ngo-10 kwafika ukuthi angikhuleke kakhulu. Uma ngingakaqedi ngizwe iziqe zomuntu uma lo muntu ngithi uJesu Kristu inkosi avane kushabalale. Noma sengikhuleka ngizwe njinja ikhonkotho izizi eminyango la ngikhuleka khona ngithi uJesu Kristu inkosi. Uma iqhubeka ngenkani le nto eminyango ngithi nawe yisho ukuthi uJesu Kristu inkosi yabaleka lapho. Ngiyamaphakamisa uNkulunkulu. Siyabingelela mpostoli, siyabingelela baba, siyabingelela nakumama uNtsibande, siyabingelela ekhaya leZwi, sibingelele bazalwane bonke nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyabingelela ntsambama baba. Nkosi yami wayiphendula indzaba mpostoli, wayiphendula indzaba lesolo ingihlupha emphefumulweni wami, iyangihlupha beyikade ingihlupha. Indaba yokuthi siva abantu labaningi la ngaphandle bathi Jesu uthide, Jesu ubuye watositshela naku, Jesu sowusithethe manje wasikhomba ihayidesi. Sibona abantu besifazane bayasha kuthiwa bebashumayelelane emabandleni ngoba iBhayibheli lithi bangashumayeli. Manje ngiyadideka solo ngiyadibuda mina khani lo Jesu kubaba uNtsibande ukhuluma lokunye nakulabanye ufike batshela lokunye. Nabo abantu besifazane bezivele sathi thina abantu besifazane bayashumayela. Leli verse lela lebalishoko lela alisho ukuthi umuntu wesifazane akangashumayeli, lithi akangakhulumi kodwa lisho ukuthi akangashumayeli. Siyabuya lapha ku 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11 ukhuluma ukuthi uthi umpostoli Paul umuntu wesifazane akanga prophet angabophi inhloko. Sengidibuta lokuthi kanti umpostoli Paul abekakhuluma kanjani ukuthi umfati akanga prophet athule isambulo angabophi inhloko. Njengoba uthi bathi laba uthi umpostoli Paul umfati akangashumayeli, mara the same apostle Paul uthi umfati akangemi phambi kwelibandla angabophi inhloko. Kanti bekasho ukuthina akathi angashumayeli. Sengiyayibona ukuthi hayi man lento ikhona la ifika isilahle khona. Ngoba laba bathi uJesu bathethe wabakhombe ihayidesi ihayidesi bafati bayasha ukuthi bebashumayelelane. Mara ngala kumpostoli Ntsibande Jesu akayikhulumi lento.
sengiyadibuda mina sayimani ya iqinisile mani incebo kaNkuluNkulu nayithi ushilo Jesu wathi ngesikhathi ekugcina kuyovelela abanye boJesu labaningi baduhise abantu labaningi bende ungazi ukuthi tonke leti ndlela tivela kuJesu kwanza tiveli kuye. No, siyabonga ncike yenkosi, siyabonga mpostoli. Uyiphendulile baba, uyiphendule ngaze ngihleke kakhulu manje lekhathi ngiva uyiphendula baba. Kuthi no, angeke wena ulalele labanye boJesu labakhuluma nalabanye abantu ngoba nalo Jesu lo uyakhuluma kuwe. Na ukhona lo Jesu lokhuluma kuwe. Nabo laba balalele wabo Jesu, nawe qhubeka mpostoli ulalele lo Jesu lesimlandzelako. Ngoba kube lo Jesu lele kabatshelako nguye the same God lo lokhuluma kuwe. Hayi cha ngabe sesivile. Manje shothi ngilomunye Jesu leka abatshelayo. Siyabonga mpostoli. uJesu Kristu inkosi, siyabonga unqebe yenkosi. Amen baba. uJesu Kristu inkosi emkhulu, ngithanda ukuletha ubufakazi ubonga uNkulunkulu nje mkhulu. Kade ngangikhuleka ngikhala ngithi uNkulunkulu ngicela umsebenzi this festive season ngathola icontract festive yokusebenza eAckermans. So mangiqala ukusebenza khona mkhulu hayi angifika amanga hayi bekunzima shame nabantu bengichitha nje ngendlela engekho right. Then kwavuleka ipost ukuthi apply ukuthi abantu babe permanent. Ngathi ngeke ngi-apply ngoba angikho happy like bengiba depressed nje emsebenzini kube nzima. Nga-applyanga imanager yami yavela yangisa interview ngenkani. Mangifika interview ngivele ngiwuthole lo msebenzi kuthiwa ngi-permanent. Ngiyamthanda nje ukubonga uNkulunkulu nje noma kusakhona izinto nje ezenzekayo but ngiyabonga uNkulunkulu ngenzela umusa. Ngathi nguthola umsebenzi i-treatment yaba worse. Abantu abanye bakhala kutholile angi-understandanga but ngibonga uNkulunkulu ngoba bekuyena cause ngendlela ade ngenzeka ngayo bengibona ukuthi ngeke ngikwazi uku-apply nokuthi nje nethili belesangishaya lesangihlula. So ngabona ukuthi ngeke angikho ready but by the grace of God uNkulunkulu wangipha wona umsebenzi permanent. So ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu mkhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Okunye mkhulu engifisa ukukubuza ukuthi mangabe usokwayivuma izono unesifiso futhi ukubhukha enye idate masubhala uqala kanjani? Uqala futhi uqala from usamncane futhi noma ubhala kuphi? Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi mkhulu.